Good evening. Once again, Yamawakwaba Eba FPN TV SO. Aha ye obra akwentu ebo nonum empa musea ewo FPN TV so na je se memene da bia ye ne wo edi ahia ewo afidie so na je se ye de obra akwentu na ebrewo ne ebroni be kase the journey of life. Obra mu nsem edoso esan se eya kwantu aye 20 emu anamontu emu adeye no edoso na ehia ma se onipanya emu ntiase na watimi abobra no se de ese eti se wo hwe me live ewo FPN TV so bomodia na follow page no emaye na subscribe so emaye ye wo YouTube sanso no ene ye wo Facebook eti men san ho enko odofo bomodia na tie ensem a anwumre FPN TV so obra kwantu ye de ebrew ne ebema odada setena be ye ode ne ebema abraba wo bo seye adwuma mu seye awarie mu seye asetena mu mpo ebetimi aboa mu na ahye wonkran na ahye woden na watimi ato anamo no eye eno na anwumre mini opani kase ada mini ne edi dwuma ewo afidie so ye ba be bobo hu na ya kire adwen tina ye kai won so se adwenkyire bi wo ho a bra ya no gusu a ye di nkomo ya na wabomoden a on the comment section na o de sansem no ato amaye wo asem bisa wo adwenkyire. Don't forget to drop your comment ni nyina ye bekin kan ama na yaboa madwumadie no akoso da bia ye baba kasa nyesi ye nim bebre na mu nkakra ye nya no ane ye pese ye ne wo che bia na wonim chen ye enti ne awunim no na wonso de aba na aboa ma obra kwantu edwumadie no so ayeden akoso. Once again Yamawakwaba eba FPN TV eso meneme papa ene waha dodo na ehu no onye nipa keto afra ohunu so onam a oye simple man, very simple on kire no ho ade ba akwa mepe won ho pa the level of baby wadru on life mu no oye obi a enko be mani panyina hu say yes oye takum, but with that humility I respect him and I salute him for that. Nti anwumre ono na mene no Asia ewa ha ya papa Steven Senya oye deacon ewo Church of Pentecost. Papa memo wakwaba yeah minim say obade adom ho ye pa obade adom bia boko da Yesu ase meje washe black idi ana say Saturday there wa wonu ya santima no diru me dade a agro ni posokra is the cry in pieces ne dos ya bitu so abre na so djuma no nam adofo ho hodonti cry we dey see amai bia no awrade adom ye no mbegede ye bechi ya da se ansa na ebeko djumadie ni so na me ka obio bia opese oni yen edi djuma se adverts afin so ope se o sponsor program ya bia na nsema ye kan aboa wa brabo opese wonso wo kire wa adwen na wo de wo che nia suahu na wanya afrimu a akwanya wo ho se oni yen ebe obe contact yen ni nya se obe frɛ studio line 0544367227 o frɛ sa line na ye beje wo na suahu no bi a wanya free dwumadie yi mu no so na wonso oni yen ache afin so se de me kan no bia na opese obedi dwuma wo FPN TV eso akwanya ewo ho no oba yenye obo kase bia dodo na hyase ye edi dwuma se de ese na efata nti wonso bra akwanya wo ho no kakra bi na obetua ofre studio line na yebebo modern na yeni edi nkomo na ne ewo bia nso ye no na ahye eni onyam eti papa yenche ho kra no yesi sotre ben won no na wagene ntem eti we die ene nia ye ba be bobo hu na nimdie ni suahunu kakra ye pepa anya wo obra a obo no mu ene nia wanya free afoforo nchen bra o tu anamon no eno na ye ba be che hu na
ye be kasa fa na se ye be dwendwene ne broni be kasa attitude nti we attitude in business success nipa bia owo abrabo obo bra bia no uwosu anase wosuban nti sa suban no na ye ba behu boa eboyen ne seya eseyen ewo ejuma biara yedi se ankorankore empo ene ye kabom se yeye dwuma be na sa suban no etimi yeden edi edeboyen eno na ye ba behwe nti bomodin don't scroll away, just be patient and then listen to us, and you are going to find interesting and educational things from what we are talking about. All right, Papa. Yes, suban. Abo suban. But I say, oh, you get it. No one in the pa. And that that's why I'm say you be do no. It's sorry no. Yeah. I feel an attitude. Potokasem. Na obaya yakasema isi. I don't na making kind book ni say attitude is everything. Attitude is everything. That's first point amenya. Isu fabi bia. Isu. Isu. What do you call our lemu? What do you call awadi adwuma mu? What do you call adwuma mu? What do ba enamfo mu? It's a whatever you find yourself, attitude play major role. It's a cornerstone for every one life. Attitude. Issue. And dinner, young papa titifono. Omo tansiana, omo and some canon. It's a about woman no crap. Was you a more fed over no so subai suno is hard obey Ebeba. It's hard obaba. The years of family ama nipa bebre negative side no you esu ni omienu you positive and negative the ye and the ye enye okay na the ye no de ede are papa banti and the ye nko match okay because and it's already bringing results okay the persuading e badada na and what we are interested negative side no okay the enya na nipa be itwene ho ayede afiri ho okay na ye timi so and I say ye program ye abrabon kontuenti nti ye pede enya ye be ye ho ayede afiri ho na aboa ye wo abrabon ayede akontuenti but so what did them say the ye kan esui ebi kosoro awalemu obi anka uduru ye no nka bi bien we kese nka obetumi ayere abasaba form eso esunti ene wada form ti papa we de mentwa no me free fie ba mete pragia mu na Abran TV ne papa panimu a na ne afikakra ena omudi nkomo na metie nkomo na papa ne etu Abran TV ne fo wo nkomo bia na ekoso ena Abrantie kuma no ka se nipa na ono ko hohoro ne ka ema no ene wa ne japadie ni bibia waton a ono na abofra na hohoro ka ma ne maniska no ena ono ofre no ana ohia na ose mam bibi kakra na memfa nidi ebia mam 10 cedi mam 20 cedi ene wa hwɛ me a me nko metin na me wura ho pa na me tie nkomo na kyese esu ya ade a ehu hia pa ye wo abrabom no de bi am taka ye wo ade bi a dole kana accidentally on said ye a tool blue light PZ hodi okay and no obo ha abrabom okọ na sa accident bit me yeren a chono e ma net me yeren eba na chinye eno ho asem eno de bi am ka say eno de ye sewrade say oma bi nyere entu ye sewrade say oma hwe boro ye so no yere ema na we de ye ka esun kitin bi a
wo say wo dia wo ka sisi e wo say abrantie kutuwa no so person ohoro papa bi eden e ka so etika papa ne die esu a ka ye bone negative side che no ye babo sa su bi so odan sa su na bi che na e na table no ten ye no ko ntimi mfra anga ohun kwa go ntimi nkone che into when na pro in life. Okay. Into whatever you have reached, maybe what group piano na sa positive attitude no. As I say o manere e dey adwuma. Okay. Into eba sana in your hardship no. Enam usu papa bia wada na di ato ho atwam ne ti. To bom say na what start here den. E di ho. E bi na o ma typical example na we dey. O de mai no. Okay. Into ne esu no ye ko negative side no. Okay. Here pa because positive side no dey do na timi hu say oh eno dey onya hu sunsanso but on ebu on man no nim say negative side bi wo ha eno so twe no eside ti papa no ebe me de say ye be ko ho no pa de esu ba kwan ebi kan ahobrase okay ahobrase yesu ana esusu ye ho adwuma okay so we work on our attitude you work on attitude okay being negative or positive say negative ye ho adwuma ama ne ba ye positive ana say positive so ye ho adwuma you have to maintain it. Okay, you understand me? Okay. It wherever you are in your attitudinal doing, you know, it's a self. We are going to okay. We are going to very good. Did you carry and catch a ambrase? Ambrase. Yeah, sir. Where good to we, but you first about Concass ambrase, keke. We put us any beer or we are seeing nipa de sani bia e kwan nan obia ni wa okoti sa kwan nan no ama ni ye bia ide aba okay obia wodi ye bia nam sa for yin so obia enti ni nyina susu ma no de ahobrase na ide de ahobrase na ide eba okay first usi obu hon mo wadi ya na ye ebia onoa ne modemo. Okay, yeah, I know there. Onoa ne modemo. Ha obra na ena de ye bia ide aba okay. Secondly, obo osusu a by family. It could be o papa, it could be o mama, it could be onuaba, it could be any ofa. Okay. Na also family na e de ye bia ide aba ni bia aba ana de toso miensa ebu ha through and for friends through and for friends ye ka be si ahobrase so through and for friends be pray ye bi na for so and eba ana de twato be pray ye bi enam aware marry okay be pray enti sa no man na mabodi obi aniwa o wiase ha odi ya wonnam sa sa akonya nan no enyemu ba ko okay enya da for the boy na e bia awale na pejano nya awale abo a abusia ana pejano enya abusia ne bia awurade adum ono ane bodne na sa no man na nyina gina ahobrase so okay baba mi ntwa no o kan na o bo sa for ways obo enam for so but obitimi ka say most especially eba we mami chipping in eba asori mu a obitimi ka say you don't need man to succeed. Obitimi ka say how true is that? Only say Erade oh but wakana sa so without I don't need man to succeed. Even in the Cheshire Mukrano, ye different, ye be my example, ye the Cheshire Nere. Okay. Cheshire Mukrano,
obiara ni wa onya ne yedie o silver prata se o na yedina abere no awurade ye adwuma omfiri esoro na sanisi fom baka se ebia maba na me yedie ebere o dadri ona me nipa so. Nobody doubt say awurade na me nipa ere edi na enso ona me nipa so na eno na ye ka se awurade de yedie no kura ba na wonni ahobrase a ebeko okay ebeko emi asof bebre a they are being called by God awurade na yede afre won enso won yere attitude ene se ministry of tie no agu ni ahobrase arrogance yebaka ho asem okay arrogance yebaka ho asem negative side ni bi no ahobrase ni ho enti adum wo no kuno so eso ne yire ahobrase wo ne enti ama aduma pa anka ne ku afan ene haire condemn kra yewu obi papa ene o maame afrim agya abranti ababawa agapade bi a esompo ahobrase a abranti ene na se ababawa ne eninti say atuma no ahantan ni ahobrase enti yemfa de say bia wo yo ba wo ye die no tru ayawale enso unni ahobrase so ye die kwasa de ma de na mostly eta hiti mo mema de nta no so mema tru awale to succeed no yana enta no so ma ne de tru aware a omudi die no doso enti se wo yo ba na ware a ma ahobrase enye o priority ahobrase na obu ho ma wonimu ba bia o ahobrase so me kan o wonimu ba bia dakopa o hu ahobrase no yo baba we pa menya na ma me bai wale na menya na ma so ba bi wale ya ahobrase peace ituaka ahobrase itua enti no matter how you are say ye academic side say ebia unimade awurade achew achede ema unimade be humble bro wase okay bro wase because nyankopon kura say ye bre wase a obayere obama yeso ene ye ma ye ho so a obayere obabre ase enti obu on ma especially sa arrogance no and say proudness no ahobrase ni ho no e wo maso more especially ebra what do level bia who say independence bema o pa yibi tu o pa yin tu nti e ba sa nti ama bibria o mo pega antem no o say o ma wale na e ho din kakra no kre ho din because of proudness ahobrase nyere anyhow and one thing they say bema so there no matter how poor the person is the ego na urade de ewura bema mu no obo wale na wisika kura na opese sa ego re adwuma nye ego say nye say obi a o show so say bia no but the head ne dey say what me dey ema no o pressure what mama nti ahobrase onuane abotre omienu say o siso na o sa attitude mienu ya bra you're good to go obekọ obra ho ase o fan say patience cry ni twi ba kan say into ba say na o twen o ahombra says how o twen a meaning life no percentage wise you're good to go okọ nti ba ko okay so what question you say me say that was yo papa we the ko second one so okay ana abrabomu ba ko a esu ba ko a ehia eye no kwaridi me gina hoyi awurade adom kakra nipa nya
ɛso me ne me yere ne me ma so no ɛyɛ no kredi dɔfo abrabɔ no sɛ o attitude a ɛyɛ no kredi ama mu a o bɛbrɛ unya any recommendation by any person because I say ye nam nipa so na ye di no kra awurade e de ye di ba wo nam nipa so na wo ye obi a wo ye no kwafo a opportunity bi a ye wo dia pa e be at that moment unya wa ko ye no kwafo ba bi na that person na wa nya no kwafo ama no bi ga no gina wo o se o ye pese ye de ade ma ye papa Gideon naka o sheso o sa na Gideon no hwan o so unni ma branti a wote haya hwe sa branti we me ne ko ya adwuma da oni madam bia brade be se sisi me ka se adwuma na ye wo che se ye ton adwuma bi e mo shotwe na din se obenya bi aton mo ho na me nya akọ wo se opanyi senya ni nam se ane wo se me o temana me nam sa na we de nyam number wo se obi na de number ma tina me se e bia azazan afo ya no so o watches bia o se o de mame na ka betima ba akra nam sa na hwan na ede me no mama wo de boni pakori di me ba akra na boni pakori di na ja mihu na ne de wi ase yu wo so wadi hu madanse se o ye no kwafo na me se ha no tan na me se na no ma no be se wo so be e se mi tu ase nyina nti be pese o be fa nyina almost 30,000 which is 300 million at that time na me se ye chemu 100 krana minya half more misika kuta kura enu 50 million which is 5,000 enu was what the bra ba de konin pa kran se me ma 1 billion krana o betu aka digin e ma ka so enen kran kudu ya na o de 4x4 be share me ana pam no mai ono a digu kagumu e de bre me wow because ya o se sikana 5,000 na hono le me fan ko me ko ton skare mu yedura na me dasene no dasene sa eno ma no recommendation no sa no ma no bo mo abrabom we are talking about truthfulness no quality he achire me bisa no kan de o de ma me no me adwuma na me ye no me ne bra na o recommend ma bi wo tema no me ne bra na yes adwuma no okay ne bra ne epebia to onya bintom ono ane bra because ana me bisa de say de o say ne bra de o de ma no boto adi onya no ko obegu nanim ase enti life without faithfulness abrabo no obebre ubokwa ko pimpim sa adia opportunity ya wodia ubenya nipa ma na sikwan because of nukredi a eni wakwa mu ndi wan ha obaka say ebonsam na bonsam ni mu ase the bonsam ni mu hwe enti to succeed in life it's a say uma nukredi ere ode yastic let me put it that way it's a say a slogan ode no kwadi biam no kwari na oya no kwafo a se business na oya unya surprise ebumi o ma yes no you know e business sector o ni mebre ubisa despite ne Kennedy Japan ne o ma security na o de yabisa no credible bi a o team ba bi na hete no credible bi enti no credible so ya de ayede ehia papa awa abrabom okwati no credible attitude no credible no okwati a obebre obepimpim okọ obesaba no credible yo papa ka obobo ni omo ba ku mienu bi a attitude sa se usomu a ebeboa
and I say we negligence on that so be affected big time. Eti wadi kan abobɔ so a bomodian na di echi FPN TV Facebook also and YouTube no de obo FPN afa official esoso obenya in live dwumadi ayedi nyina na me ka ho so say bomodian say obeja comment. It is very necessary and my young say ideas ahodo a won so wa obi tie na ye boso a ebeboa nipa no ama ono so ehunu ways and means of befa so ama na brabo then nti we are still on the power of attitude in business success nti bomodi na di echi mensa hon kokora papa ye beto aso okay na ya hwe ba ku mienu bi aka wona me de asem ba ku bi abetwam ama attitude na isuna is everything it's everything you see it is a ube what you say why achieve where you in the affiliate o say workers ubo kwara sa workers kwara na onu ye adwuma no they be ka face ahundra say oh in nivo ba ko kra you o hwe o left o right o hwe back o hwe front o say what to two no mai na sa word is sooner you can want say one year very careful but if it be see why for no one year very careful wow workers usunti o shortcoming every institution be on a shortcoming be workers no na wo mu na mu enim and go oben wo no it is one here osu no anye positive towards workers o source of power nyina ebeba for no say o baby boni bi na okodi ayi debi one here babia osuni wotimodinti osuni wotimodinti o source of power babia wonya kwa ifri nyina workers na be send akọ na babia na ka ho de won afi bo se osunti limited na ye sia bibia fa esuba ko so abufu bufu se ye wubu ho no a e wo mu se abufu de obia no abufu ni so obia bi won so na se bi ka ka se ye ho adwuma se ebeye over ye ho adwuma on se abufu baba etise technemagia o technemagia ye se etise jacket we bi no sa no no so ti o se de o kan nipa bia wo sa su no bia woni but how I will be using no and ebema e dey susan so papa abrew okay very good and you come abufu obi abufu time esu abufu time ni bufu a oh yen so ni mu yen tu no fata no ye nyare so ono a unlimited wa du ba bi a wo se afi de wo ye ne hwe na ono a de be ye wa ya wi wo ye sa obepem o was abufura unu de unu se de ba de na wo betimi ere ahwe a obe se kokwana se wo ye wadwe se wo de nyansa nyina o ho na ere wo de furu soro esuna wo de ahye wo bo na wo de furu dua wo de ahye wo bo na wo de furu dua esusu ne bia ente kuma could be your worker. It could be your oba. Ente kuma could be the one on the street. Okay. Ente kuma could be the one in the church. Who say, "Well, we need on pray robia wa sorry mu." But that person is ente kuma. Obetinya can't say, da father, mommy, papa. Edia we dey show we are o dey free ka o dey bo wachi a ke bo a inka obetinya afuru dua no na abufu no bi say untie bo wane say afide o fra o dey ko viviri baby na pow
What a timely relation away. One said, "Oh, share the way what they a point here." Young fan say, even when I say for 90, Kuma catching and say, Papa, can we edible with ya? And ka utie na nya bufu na audible na chi akọ ni nyina for you. But because of anger was no una be kire me unu be bra me start business. Me start masa. Hey, Kofi. Oh, adia abrante and as ababa we yesu. E kan and as be afutu adman. On kan money so. On kan money so. So, nti ese abufu de sade no kwasem abufu de sade no kwasem papa ese no bibiri uba active wie na later you come to your senses say na at that time I too late nti omo chade no na we dey mo ethics ni bi no omo say when you are I say obufu a ntwaba no correct. Very good. Adentia because mufu a obi bia osoro. Nti wo de say bufu ka say wo ko twa ba wa hwa oboku makra. No correct. Obeti we ni na ba bi ni kwan say wo de bon. Na de aba na bon. Na akofa asema bro. Nti yes sir. Abraba aye bon. Eternal life. It say suma ebufu. Ntina ye kwasore na ye bible ni say ye ma wi agoto abufuo so awurade nim de abufuo timi ye abufuo janano Moses we ko mba ya nko oba ya nko mai nsumade yi nke we ka nuano o se okay mu amayi no wo de monko na ye aka soso ye re ke yanko a abufuo mu aso was saying no man. Say ya because say oba bi aka ni de adikotu bi esi awarem ko nyabotre ka ya hande na bufu ni ya hande na bufu na nka ko da so ti aware na se so brother bisu sister bisu so make kai on so aka ni de o adwuma yi eboa kama o hwe wachi a wo be se 20,000 bi da account you do say eno ano o ye mistake e mani jare kan asa ha ko de adwuma ana oda so na mo wo ye adwuma nye no ana oda so na mo no adwuma so ya ye tin o ma we ana so na mo no abufuo aso ne ye kan o abufuo o already wa dom o start no good o stati ye o nkora bebre wo kesa wo ye adwuma ma wo bufu kasanti bo sina o yiko customer kora ba abufu kasanti na o yiko wa pe woni ba mo so no afide na eno ha no papa me chip in wa esa asema wo kan pa very important o woni say most especially private sectors to say in fancy school obi a we school no otimi no ebi a obo se ne bufu a otimi kura ka kire workers ne say ene ya okwa foforo beba na waka sa asem no ato workers ne de etimi ma men ka se men chiro yes sama mbone watna ni babone watna ya for hamba tunu no wo ye asibo ya mpanyifo ka no ye obia ne sasa edinesi okay menya spiritual idea enti ebrebi a Joseph ko pie Potiphar fie no on say na nipa ho de o na nipa ho pa eso so enam ne sasa na di na chinti that good ehina edina chinti so opie ho no everything was in order bibia ko kama enti ye obi ho no a oye waka because ko ebi ko na wada eso waka no otumi pompa ye ma adwuma okay minim bebre otumi pompa ye
emma edwuma no ebi are you being the CEO no kra no ebi ga a busy kra no unyinya raje kra enye emmo mpae ha ntinye nipa nyina na omo adwuma mu a with a little provocation wasi bapam no e serious na me ka che no what ene despite ni di nyina e fara desen so one person be so on the irrespective of abufuo said the city no edu ba bi a enye obia soso ne ye de ko very good ene na me ka che no so wonnim sasa ekuta sari papro no obia any other side no kwano negative side kwano no or sasa no bi why you very careful with Christ not insider or be sorry atia and to know how to deal when say obufu a know how to deal with obia won na ere obuaire afunu yeah what there anyhow obufu that's why you know we say ni die nya fara dozen nti wo ba wiase nipa bi say Cristiano Ronaldo na adada na me sports analyst yes na omo ka say okay the coach dressing room misbehaving exactly how dey before pound no kra man free camp man ere eko so we say o man results o de ko gina o de ko bo match no Nigo ne ma mo every match he took the opportunity to calm on do ba ko ne mistake there but ono an allow ni mistake na ma anger and take control or your coach he's after results okay so nti any institution wo mo be CEO na se bia wo ye hairdresser wo ye seamstress wo ye bidene you after results okay you are after results so nti akuru wo mo we gifted what charging what charging say wo ya dia ye negative say o tu amanfo foma omoma adwuma mu ni dia o de bia won no e bia wo where you are baby o ko drinti wo ka se bia won fa de nto ha na wan fa nto enu nti we when I master fa de to ha wan fa nto enti na enu an no me yi dedi ade akura na be results no na wan fa nto na se wa utam le to a nti wo bawu simple you just look for the results if I just want to be that say nti abufu yo papa edi abedru abufu so abufu o ka se abufu ya ade a se udi akire pi na wanyo obi a wo patience wo abotre kakra bi na bibia obe act on abufu no so a o results a wo hia no unya wa ye mfato ho pa ma ye hu se enye bibia na act so quick on it enye bibia because wo pay results for business ni mu wo pay results wo wana montu ni mu no e bia me ka say e wona wo wife intem wo pay results until you need to calm down e wona wo rentem wo pay results you need to calm down in your workplace no wo pay results calm down until emma anga ni nyeden e take away wa papa ye da se pa my chip anyway say the wo calm down no say bia wo yire adwuma mu ne o maso okay o ma koma awoforo pa obi ha na bufuo overrush nti nipa ene waye dum na say wo de ne bibia ye de ko nya ko ma bufuo ba fon kakra sa bebre omoma no ebi nkoduru semi condemn so wan pa bufuo antete o de abotre kakra sa ene ebia semi ka say akra na edidi ba ne bidi enti ko de abufuo ya de ense so ya akra ne tikezi de kokra esre not with that not with stand say ebia o akwa bi wadwum no oya de nya ense se wo ka no ense se wo ka na udi nim de ayere ato ebi na eyiye no Isaiah okotu for no David for no Nathan so on say
na awurade buafu ɛna wɔsoma ne difo ne difo nso buafu ne buafu because wɔte asɛm na ɛyɛ bufusɛm ɛnka ɔkɔ no kɔde abufuo ɛnɛ asɔfo yi abaya me na awurade asoma me sɛ memɛka kyerɛ wo ɔmahene sɛ bi nyame di na tɛm wɔ kora kɔde atɛniɛ no bɛdi kan koraa sɛ wo awurade sɛ ɔbaeɛ bɔkɔɔ nana asɛ mekyiri ma adwe kakra papa bi onwan ɛnan onya hoho a na obi die baako bi a ɔne nam wɔnti na ɔkɔkye ndɛ bɛyɛ aduane ama na wɔwɔ na di dika wo nana nka saa nipa no pa nana dika yɛ ne dɛ nana sɛ kukyɛ sɛ ki hwɛ ne ti ɔho ne nsɛka afei ne wɔhyɛ ne nana ɛne ɛyɛ wa awurade sɛ meka nyɛ sɛ ɛyɛ wa oyiri mu bebrebe nyinaa na obi ne baako pɛ afei de David ne a wabotu yi ɛso kɔ de abufuo kɔya nka ɔmfiri ahemfie ɔkora nyɛrɛ ɛnkɔ na ne ti nti nti ɛyɛ sɛ yɛ control anga no bɛka sɛ obiaa obi na manemra fam na yɛ sɛ papa deɛ wokan no in time of anger you need to let wisdom nimdisenka apply yes me say abufuo kitikiti bi o ama sabre obi ade papa ahwere no oh asa ene de enokre pa enokre na me fa last one na yeah wrap up the chatwo kasa last one kasa emano kasa dem bia ka ne dia pa obabi show say ase ene de wo ma ne so pa emano de entam pe kasa kese ma kasa the bia ko ya me ba sisi me ya do ba bia in every environment bia me sua de kakra ere free o ya tika mu ana ma mi bi ko oye ko na o se no mo ji ska bi na ka saka ni kurechi ni kurechi na nka o de bana ko da su bi so apa ye ndi wa anye ndi se o hwe asasi ka no ya ba ye ma na ere eka na kamo public unnim se ebia obi nim ana se ukunkura no bi kwa ere unnim no kam o se ha mi kunu na ajimi Jesus o tike no no dom obi anim o ka che ni pakoro se ni kunu ni pakoro na onu ne ko o ka che se ane ni kunu na ajimi na saka no abeda ne so abeda ne so ni kunu na ajimi what you the ebuo ben na so we pa na onu ni di nkomo o de be ma wo number 2 buo ben o de be ma ukunu na much more dikin unnim kanimu ebia no bi nimu enimu nekuru enimu wukuru kasa bi eya adwuma man ko so kasa bi be ko onkwa na kasa man hwe and until now the phone say customers are always right no omo right no and say o ni pe bibiri kasa me ko yemi ti wo sister Emilia Senya ho do omu do hwe wo ne on fa ma so ade do ba so wo bedwane wo se wo kwa no sister we opama wade akura na se ebia fort bi mo kwa o de mana na nu kasa kro ba ka che o ba ade on ko na pama de anka me fa de ensheda nti kasa nti na ye ejiri fo ye twe ne se ye ma ye kasa ye de da enchine le ewu mo enchine ye wade bi mu a epe baba enra sister bi na o di nkomo no wakase oko asafo ne pastor bi ko di ona ne pena o de number ne man se oduru on ma on free di ban na o free na lady bi peke we dey man mfanche oba na ne ete afidi no na o peke
opeki no say maba Nkran station say asafo Nkran station even though Nkran wo no say maba Nkran station me pa wacho me pa se abedi mo ho no no say waba Nkran station akona kwaje no say sesen me pa se nipa na or the number am say memra Nkran station no say akona kwaje no say enti ye no onene kasa na okate ko no obisa obi no kire no to ko no say opese ote no mu nipa kro a o man say response nti otie kasa no say ba che wona ye boss wa no say enti wona me ne odi nkoma no say no say nti asema wo ka kire me na ye o say oh ade me kan den no say na obi e ba beji ne parcel obi ka na say oka asem we na wotu sa asem na mana o say we the fache man opano I say issue be crop it up enti eno wanti eno before anga no eno say wunim me e bi ebetima ba say wunim nipa me ye wunim de edi machi enti na duduo na obi ti adwumam e kina nkwa yi na di onti ase e kasa enti we a oba sua kasa e ne yonko ba eno oka asa akire no kasa over kasa a dos na ye fa kasa ni twato dos pa kasa abrabono ma kasa nya de yes one here with all words your beauty what do you call it usika day kasa nya da oh masa obi amfanya bi no obi amfanya bi die especially we oba the only better the obinya oh the only better there me maase ba akona o say committee bia o sumu aso ene wo mu ade okora ni papa de wono beda akore de emfa no ono so enye amu ade no ohia de ohia ne de onya pehu ya nti yesese o kasa no me brunye de emrem se ni papa no wo bi so ni bi me de bia meka abrabo mu asempa se ene wodi kaya enye no anu no ene wodi kaya enye no anu ha me ma one example na wo mari wo PZ no utuchele utuchele na woni abaye bi na ye adwuma okay na abaye ye adwuma na nyame hu ama otwi nyakopa hu a wonti ase na kro no ye adwuma ma bi baya aso pe no ma no wale na se ma na stay chana wa enti empaboa se no de bi ba ho nkran enti unim obebi ho se kese e wokumase a abaya na no ne ma me ye adwuma no ne tiam nti omomu wo first no mo roma he wo ne ayi no mo wa no mo ma me no ko fa no ma free akura na ti imagine so and no short one ni yi ma me de e good ma me ni good ti no ma short one bi e pe bi onya bi no yi ma me de na ide esi wo da to ba se onya meje kura na obeje instant money kura na wo de besi wo atwen nti table to me 10 the table can turn nti o ye bibia o deal with any nipa bia isi ni bakwa wu owu dia okọ o ti asenko ade be very careful be very careful oh ma wase okay yo enumere die do waso ontie ne wo me ka kire no Okay. Papa yeda sepa. Aha ye FPN TV. Aha, me ba che o me dofo online. Oko Facebook a, obo FPN TV a. Obufu kura na the official so obenya ye no. Sanso na ba YouTube nso a FPN TV official onsa be ka ye no. Medical ka kire say aha dwumadi ahodo na ekoso efri adwada kopem kwasiada we are always here. Eti say opese oni endi djuma se opese obo odjuma hu dawro afenso opese obe host program e wa hanoma akwanya e wo ho me papa bi de kan o se adjuma ye adjuma bone enye sa de a eni aban ma kwan bia na ye papa de oba ye be bon hu dawro amma
Tibomodi na contact yen office line 0544367227 office number ya on sabe kan na yeni wo edi dwumason kra enwumre nia yan papa bo modern na one yen ache afutu kakra nyansasanka nimdisanka kakra wabɔ ne tofa edi amayen efa suban a yeda na di wo obra kwantu mu a hayen edi yenya na edi ebi mu esan akire kura seka ati free no oye na hwia enye yie nti anwumre se watibi fabi mesuma tibi mafabi ha na fabo okotokuo mu bra wo bo utu anamon kakra wo akwantu yi mu no ebeboa ma watimi ahyepi wo life yesi ne wonim osua free ni a wonim ho so obi nim a obi kire bia wo de na mpanifo kra ne kan yesi de o twa sa na onim se na chi ayeden achia bia di bi wo ye but wonim se affect you ba nwumre ni watinti abomodin a nafa bi nafa correct ho ubon se adwuma no besa pagya bi mu ubon se nipa nyina besa apewa asem na aboa adofo no bi de adwenkyere aba Mr. T of Facebook one Adom Emmanuel yan papa Sofo Adom also good evening people of FPN. God bless you for your honesty, integrity and hard work. It's been a long time but I'm with you. Yada sepa yes so yaji so pay na beto no hana we yes of foforo oni e na share asie kakra ba wakudi baby kakra. Okay. Owen was say the topic is very powerful and important because it has a strong role in everyday lives. Because someone is crying today because of his or her attitude. Keep the good work up, good Deacon. Good greetings to all the crew from CEO to everyone. Okay. So for them, yada sepa nyame onshira ba bia wo bia so yade nchia sronko emma. Okay. Papa so ochia opa. YouTube no this is salvation. Thank you. We there papa ni oti afidie no ho obo adwuma den on sheda nyina nim sa I say Eagles Power TV o say laziness and lack of effort on so bo attitude bia enya ni bi very good laziness and lack of effort very good o say these attitude directly impact productivity and can lead to subpar work quality. Okay. But brother, when you shout, Aquadro. Papa, the end there next week, Abia, Mepesa will best a boba community so. And Sana Abia ever to us. Okay, yeah, I do not Kunyabama. The Baba Eric Cup we na. Because I did here. Darlington Ajekumu, I say good evening. What an interesting program. Yeah, that's it. Or this year about 18, I say, Emma, or didn't assume no. Now you say, okay, man, I say, so to Bema, I say, good evening. I'm watching you live. Yeah, that's it. So to Bema. Or this year about 18, I say, your speech is a weapon. Nipa bia kasa akode ti ebetimi ado atia and asa ebetimi abo Frakadam or say attitude is very important to everyone. Very important. Okay, eti ahana brebe ma yakwan ma yede enadwumadi nyina akọ awiye papa we the old final word afutuo bi kasa kire bi obi tie ni suban yemoso osi yemoso but papa ebia obutie yen asem bi wa obeka beto na kuma so a obetimi asesa me fitu kakra we kan say o say abrabo mu ni pa go du ba bia de bi kaka so your left your right your back your front right what do we say you are secured. I say you don't need any help from anyone so let's say hey Bibi we are. Okay. Wherever you are,
in terms of life we want to be ma humra say here enye adwuma ana emu nipa nim dia okay me police ba ko pa no nipa nim dia okay say do tie bia me na me ha dan o pankro no if you are ha na nye easy ese amania me fam no dan kutuwa bi o mania me fam pa sana me tu every kono aso na urade adom yanka mfa hwa ye ho yi no single room kura na manya kura ese 20 to 30 menya 30 rooms ene e bakoto akura na order them because sai fiura na ko hene dani si hona na me abere na me haina na se wodi ye me yi na odan su sai su ban na di kire wa me dom me sia na me se nti ene eyewo ebe na ekina me nyewo nti ene eyewo no hundie eni wono no se do bisi na ide adili na ekina ebe ye wono a wono ntema ide are fine okay papa say who adophobia obechia o as usual na me hokafo okay me senya wane me ma okay blessing chimbo senya okay faith lord ma fu senya wow favor ohini babo ati senya CEO ana kale o say senya jimmy chao na senya family no me chao na okay ana me chia me boss and a sapon me share pa ana wo ke se ye do ha nyina okay chao bibia ze awrade mai na ochupa well hana brebe ma ye kwan ma ye de enadwumade nyina aba medofo me kai obi se e obra kwantu the journey of life e wo FPN TV eso bomodi an se obe subscribe wo YouTube ama ye no following wo Facebook bomodi an so se dwumade no obe share ama afoforo nyenko a emane enka wonko a otirim share ma afoforo obi betie no akase asumasi ehye link bi ma me betie na aboa me na watimi abodimpa aka ho asem anwumre yi me de nchia soronko ema ye CEO ene ye general manager Prof Sap ena Elder Davis odame sanso so ena me chia mama blessing ameskapa me chia opa sanso so na Margaret Mensa Magmens Fashion me chia opa ena oba palizi man chia wa menyasem oba palizi princess me chia opa ya me enchira wo modern ba wo bone dwumapa odi edeboa FPN TV dasene se BBNC na nyame ma yenkwa se de ne ode ya kyen na yebehia same time 5:30 to 6:30 ayire so ay pa ho kakra bia na ode a kyen nyame adoma yebehia shalom peace bye bye